Sibe, assalamu alaikum, salmini yongore tedunga miyetti muradu moƴƴuruwa Mariam to mbete pour les intimes ko jawo natanama hewti Egypte jammo ere musiɓɓe haray ko andingol ɗon no yiruɗo men ni ka émission ɗo de meɗen wondi ɗo e Cheikh Sara haray ɗon ko andintingol ɗon ko ɓe woni ko jaɓɓi men kamen e Egypte ga on tini min tindino yimɓe buyi kono en toute sincérité Allah ko muuyi haray ko min ɓe ɗo wawata haray yewtude hamɓe holla men haray lawol no men ardata kamen e Egypte hanno partenaire men tambitode men ni haray ko teddugal e moɗon musiɓɓe karango somo do ko rabbindingol pigi ɗin ko partenaire jame wondo Amérique woni ko hollindiri men min tigi min noddiɓe men yewti mi holli ɓe faali amen addugol kun ɗo pay ko ngaade ɓe walitori men mouradu moƴƴuru hala meɗe weltani meɗen jarna ɓe mouradu moƴƴuru musiɓɓe haray noon hande bimɓe musiɓɓe on tini hanki men yaaduno e maɓɓe téléma ka ambassade meɗen haray franchement mi waɗi remarque personnel hiɓe huwodiri e ɓen ton kadi mouradu moƴƴuru hiɓe huwodiri e julɓe Allah ɓen ko fota wona seeɗa haray kamɓe tigi ɓe wawa joni présentade meɗen anden komɓe woni ɓe kamɓe hay noon ko andintingol ɗon de toute façon haray mi andini o yimɓe mbaɗi duɗal ka meɗen ga kadi c'est à dire c'est pas konko woni ko yaari ka école so yuri ka ajar ton ɗe warti ka suudu haray ɓe wawa mo kadi waltago fi kadi defte cewɗe ɗen c'est très important par ce que ɗum woni haray miijo kañum pay kunkum yukkunkun lagine ari ka meɗen ɗo ceerno Amadou fi haray ɓeydugol gandal ngal ka Qur'an. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Jam to albarka mon ko adi ko nani. Barka Allah subhanahu wa ta'ala. Bien haray o waway artande julɓe Allah ɓen komɓe woni yongono. هراي مؤيون جارama بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله بنعمته تتم الصالحات ثم الصلاة والسلام على رسول الله أبا القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين هراي إندي أندنكو أحمد سارة جلو jibinande pita inchallah ray mi arino Egypte ɗo ɓawo mi fuɗɗade jande anden taw lagine to madrasa nouriya ka oustaz Ramadan Ba carrière cité 2 ha wano Cheikh Oumar en Dabondi wonɓe ɓen ka Munazama Ibnu Malik ɓeɗo fu jannilan oustaz Tafsir en oustaz Abdoulaziz Dalaba ɓeɗo fu jannilan madrasa nouriya ha mi hewti mi jangi kadi collège on Bessia ha mi yehi Matam ka Alaji Mukhtar wonno proviseur ɗon haray nini miɗo Egypte ɗo mi gaynino licence an o mi waɗi master kadi miɗo yawde ƴettugol doctorat bi hawlillahi wa quwwate. Alhamdulillah. Allah yettama hara on accanayla hakke faynti wontini piji ɗi wela fi haray mi inna alhamdulillah batti men jaɓuno jeggutugol maɗum hara men ɗettali ko julɓe Allah ɓen holli men ko par ce que on tini mi waɗayno fayre molanade si woni no min jentino ko woɓɓe inni men wata men aruga woɓɓe inni wata men jipporka moɗon on yafato si teddi kono woɓɓe holluno men wondema haray dey hiɓe tangini ko siyaɓe min en toute sincérité min mi anda ko woni ɗum ɗon haray ko ɓuuri moƴƴude ko mi reforoto e Modiya mi holli Modiya message mo mi hendi on mi holli kadi partenaire ɓe amen ɓe message mo mi hendi on ko ɗon tini batti tawno partenaire ɓe Modiya inni joni on bugite maɗa e noppi maɗi yaha fayntin jipporoɗa ka maɓɓe tin ɗon wawa e yiide ko fewndi ko alhamdoulillahi rabbil alamina ko ɓen ɗon addi kon wona no woniri haray mi weltaniki Allah kono onon kadi toute façon haray miɗo jonni on konngol maka noon yen batti ɗum ɗon seeɗa ɗo mi wadde komi faala wadde ko jaray on weltanama sabu nanugol taw hunde ha gayna ronka nde jogitade jogito wondema on tigi si nani hunde yo yaw o ndara siko gonga ɗum o golliri aya Qur'an mo Allah yewti en fi mum ka raɓɓinɗingol ka suratul hujurat o dalani en tun ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ono yo yimɓe julɓe gondimɓe si on nani goɗɗum fasikiyankoɓe sendayɓe yimɓe ɓen si ari tawdiri on ɓe addi habaruji ɓe wolani on wata on jogito ɗum si wona on heɓude yaqin on heɓude ko wiyete kon hoolare wondema ko woni kon ko woni wolde kon ko gonga kono goɗɗo heɓirta hoolare ka raɓɓinɗingol a yahay ka teren ma landoɗa ɓattiɗo on tigi si tawi a landike gaño goɗɗo ma a landike aadenjo mo goɗɗo ayri e muɗum ma mo woni e wattude compétition hay si tawi noon kanko mo wona ɗo waɗede compétition on jogitoraki noon kono a heɓata ko laaɓi ka raɓɓinɗingol haray miɗo weltani on haray ko ko ɓe yewti fiyo wiwgol goɗɗo kono e fedde chia ma ɗum arrafida ɗum ɗon taw miɗo wiya ɓe alhamdulillah rabbil alamina ko bakkatu ɓe ittaninmi
ay mi tawaka e nden fedde mi tawetake e mayre kadi rafida ko yimɓe waɗuɓe rafdu sali ko nelaɗo maki ko kala neɗɗo sendayɗo jama on nelaɗo woɓɓe no wi'i hadis o wondema on ɗon on minal mafrud an yujannab ma an yuqtal ko adenjo duwaɗo woɗɗintinede yimɓe ɓen sabu o senday société men o haray na non mi waɗi alhamdulillah lan tangini ɗo haray e yewtiɗo daɓɓangal haray inchallah ko no woniri si mi yaali hande ka duɗal mom mi yahi janggo si Allah jaɓi mi visita tonde mi invité noon partenaire ɓe am ɓe fo vraiment haray min biro komi yiidi koñe moɗon c'est vrai que goɗɗo wata janggol goɗɗo balɗe ɗe wotere ma ɗiɗi mais en toute sincérité min si mi yiiɗi tagaɗo hande mi wawa sifagol mo beru en tout cas tagaɗo no wondi tanoye goɗɗo no mi hiiri yo no wono e sonnajo mon gonñe ɓe ngure nden ɗo weltani Allah haray mi invité partenaire ɓe am ɓe fo siɓe siwude feno sayi ɗo mi ari Égypte mi anda hay e goto kono no jaɓɓuri ɗon men ɗon holluɗon men wondema ko onon jeeyi men teddugal e nafoore ko waɗan ɗon men ko Allah wata yuɓude min amon tour komi wawi hollude koye partenaire ɓe amen ɓen wawa ƴettude paykoye koye ɓe hoolo Allah ɓe wawa addude ɓe kam ede Égypte paykoye koye janga Qur'an ɓe yiidi e moɗon haray ils ont moins de problème par ce que sa huwodiri e goɗɗo huulowo Allah haray ko ɗum ɗon ɓuuri e moƴƴude musidɓe haray wona jawdi konta kono ɓuuri e moƴƴude ko huulo walla Allah subhanahu wa ta'ala haray min ɗo weltani yo murade moƴƴude lan tan ini hanta ko pellet julɓe Allah wonɓe men sifude ɓen ɓe wawi wadde horale moɗon ɓe golde moɗon inchallah min kadi ñande ha min jandi o tawata be makko no ɓe miijodi noon ittugol mo adde janngugol ngol haray min amata inchallah warde hanka moɗon inchallah kono woniri haray oustaz Cheikh on yakantola on andi hanki ko yawɗen ka ambassade vidéo on mi wawano landitade émission on tawi woni ko coupi mi faltaki hari menen e ambassadeur on tonɗe hara on tini ko andintigo musidɓe ɓen haray ordre mission amen o wonno ko signa haray vraiment autorité ɓen ton ɗe wanno teddugal mouradu moƴƴuru ko watti e mum kadi ko andintingol on tini ko kaydiri ndi ɗo woni ko ɓe jonni en hanki ka ambassade ɗum ko fi inscription kañum pay kunkun alhamdoulillahi ka université Ajar haray weltanike ɓe ka ambassade mouradu moƴƴuru e weltanike julɓe Allah ɓen fof min weltanike on onon kadi on tini si men naɓu ɗon hanji ka ambassade men yaadi e mon tawno hiɗon mari ton ellaji battineno yame kono alhamdoulillahi ko ɓen ɗo woni suivude émission ji ɗi woɓe andi men wo so tawi woni onon kadi haray ɗon marno ellaji ton wawano men créande probléme haray miɗe weltani on nani haray hino papier ko ɓe jonni men kon ka ambassade haray ko ono woni ko min jonni ɗum ɗo fi on kippan men fañum pay kunku par ce que on tini haray ko weekend ni e wawata yaade toute façon ka université mi wawa cippude ɗum ɗon hinole inchallah si Allah muuyi janggo haray mi yewtay kam eɗen laggine haray ko teddugal e moɗon nani haray hino passeport pay kunku haray mi watte sokeje moɗon inchallah bien haray kadi ko watti e muɗum musidɓe on tini men arduno fanu ndi e ɗettugol pay kunku na'amo ko kamɓe tigi daɓɓi suudu ndun o wona ton kono haray ko moƴƴi ko ɓuuri moƴƴude raison pour laquelle partenaire ɓe indi Mariam gota amu on met tout à ta disposition voilà le billet d'avion ton manger ton séjour y a pas de souci hein voilà donc haray ko ya immo ya longoɗa pigi ɗin anda ko no tawruɗa sur le terrain bien sûr mi ari kanko tigi pay kunku mo ɓaɗi kela woni sista komi faala acce mi wonda e maɓɓe ɗo mi fi maɓɓe on en tout cas ka suudu welila donc haray en toute sincérité joni haray o leki o yaade o wona kanko tun nuko gara kanko defanta hoore makko haray chacun partenaire ɓe hollilan komi hollo on haray min faalete yon accu pay konko wonda e moɗon ka suudu ko pay koye waali wo o waala ɗon ko ɓiɗɗo gorko ni haray o fuɗɗi tun taw o aduna makko on haray ko seeɗa seeɗa o naɓi sapiji ɗi yafa ɗon yo Allah wonu ballo kalifu Allah kalifu meɗen e ɗen turi Allah onon kadi ko on ɗon e wadde wakkilanade jama on fino dina l'islam meɗen e société meɗen ɓantoro yo Allah waɗan on ɗum ka mandike moɗon moƴƴe yawma liqa'ihi yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim e ko Allah yoɓata on pay kunkun ko immani ɗo kon ɗin turi Allah yalla waɗ barki mum ka raɓɓinɗingol haray mi jogitortomo ɓuri hayno Allah ko halfinilan ko min tigi on ɓiɗɗo an on tigiri mi jogitorto mo ɓuri noon sabu ko kalifuji ɗiɗi woni e fi makko haray miɗo toro kadi ni mi profita ɗo mi andina jama on menen wonɓe jogitade ɗen fayɓe yimɓe ɓen ɗo e jannugol ɓe ko yomin ɓeydu hunugol Allah ngol yomin ɓeydu hunugol Allah ngol personnel ko wonɗa e ɗaɓɓude muɗum kon ya andi to pay kon a jogitoto kon kono uddirteɗa noon ka qabru ma an tun nder ton kono Allah landitoy to ma hange kumpay ko non woni la yewto e ɗum ɗo janggo si Allah muuyi ɓayto men faltike yimɓe buyno lettude ɓiɓɓe yimɓe ɓe ngaade kono e ngarte worde ɗon si Allah jaɓi si Allah jaɓi haray ɗo ɓay haray pigi ɗi raɓɓiɗi haray ɗo miɗe weltani yo
ɓe ngalfini on pay kunkun haɗa kadi ko watti e muɗum on tini sonnaɓe go wonno ɗo e Amérique wonno ko walliti men fi yoɓangol mo duuɓi 2 gaaɗe haray noon ko fi lebbi 6 taw woni ko ɓe addani men haray ferno saydo ɓe siwude ni Amérique haray noon kono hanki min no mi holliri on ni ɓay mi faltike ɗo joni 100 dollars ji ɗin ko ɓuuri e moƴƴude si mi heɓuno 150 dollars kono ɗo joni haray mi wawata destude par ce que partenaire ɓe ɓen min hon laali fimu kono an kasi partenaire jogo ɗetti fondo kadi waltagol men 50 dollars mi watta hewre 100 dollars ji ɗin haray mbiɗen tori ballal fi pay konko fiyota soñjo gaɗe haray kadi fayin si ɗum ɗo ngala taw ko ɓeɗo ko woodi komi wata jonnude haray ko fi lebbi 6 ɓe honi ko ɓe hewtininmi 100 dollars fi lewru ndu haray kala ko mapori koyo jebbilo o muñño o andita o ari e leydi tawata vraiment mo e makko ɓe ngalaga ko comportement makko wata mo jonnude jiggol e fe moɗon nani inchallah haray ko teddugal e moɗon se mi wawa tinude jonnane lamo micro haray lantangini han takko pellet joni haray ayi Égypte ka mi allez on va parler en haute voix hein ok mi min kono hiruɗa no mi hirno no moƴƴiri ɓe werni lam kamɓe kay no moƴƴiri ɓe werni en nde fof no moƴƴiri ok est ce qu'on entend bien vas-y min ɓe werni en no moƴƴiri ɓe holli ka kamɓe arde ɓe werni en no moƴƴiri joni min no mi hiri noon ɗon no moƴƴiri sagam mo woni e juuɗe maɓɓe ɓe janga ɓe ko jangol addila mo woni takko maɓɓe andi simmi woni suudu woɗɗitindo kadi ɗon woni e ɗum a piiji ɗin compliqué to quoi partiji go par ce que woni ha avis sawne nes ko minen wondi ɗo joni ɗon ɓe wawa e contrôle gollam ɓe ande ko mi jokki ɓe ande kono ɓe gérirtala woni so woni amin woɗɗodiri ɗon piiji ɗin sattay ko noon min mari koɓe holla on ponere e bureau ma mi yewtunande teɓe e jam kamɓe fati hen fof alhamdulillah bien haray ɓe yewtuduni say kay kamɓe ɓe yewtuduno alhamdulillah en tout cas merci à tout le monde haray de toute façon nous mene weltani yo haray miɗo ɓurti ƴettude pay konko halfina on si Allah moyinani c'est vrai que ɗum ɗo fof komi woni waɗande haray e mbodoji ɗi ko fi hollugol partenaire ɓe amen ɓe hewti jan Égypte haray min fuɗɗike golleji ɗi alhamdulillah haray hande kadi ɗo ni sen yiwi ɗo joni no hollirɗe ni hiɗe yaade masjidil ashar ok ka julirde juste après là-bas mayin kadi ko wiyete ɗon El March ka guinéen ɓen ɗuuɗi toon alhamdulillah social Fouta Diallo woni ɗon très bien wow haray mi weltaniki on nani albarka haray mi watti pay konkoŋe sokeji moɗon haray kala ko nanɗa ɗo an ko ya umbu noppi ma ɗin andita ko jande woni ko adduma ko ya patient to muñiroɗa fi Allah woti annabijo onon kadi cheken kala ko nanɗo mbawto ɗum haray yon andu tigi tigi on ko pay ko mo woni ɗon e mum haray mbiɗen ɓurti halfinade mo inchallah haray ñande min heeɓi feere o min hewti Égypte par ce que ngal ɗo visite an o ko 3 jours waɗi donc c'est vraiment minime mais néanmoins mi weltaniki on albarka nani yo Allah weltano en fof ɓuuri ko weltinɗan ko hakkudeji meɗen amin Allah waɗu baraji muɗum baraji jolti aljanna amin ya rabbi haray ko en goto bi isnillahi Allah amin on jarama na allez mesdames messieurs comme vous le constatez de passage je ne veux pas clôturer l'émission sans dire autant merci à un frère que j'ai rencontré aussi en Égypte il s'appelle Alpha Omar oh là là ça fait vraiment plaisir de lui dire merci mi yadi kadi mi tawi ko bengoto inchallah en tout cas représentant amen immon kameɗem laabe Sadou Bella Tarambali alhamdulillah men ni sali ko men gollani Tarambali kaninan Djiba Sadio ko andintingol musidɓe ɓen fof hara hiɗen fuddi kadi ara inchallah waɗgo sadaka on fi tarangol ɓe metto longol ɓayɗo gani tantitigi Amérique woni ko heɗini ɓe ɓura noon ƴetti charge ji ɗin fof musidɓe mbiɗa weltani yon assistance humanitaire d'urgence alhamdulillah rabbil alamina on tini julɓe Allah ɓe no weltana mourade moƴƴuru joni en sa jaraɗi wassalam